Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, itu sepertinya ada sesuatu nih teman-teman nih. Wow, ada sesuatu di dalam kerikil ini. Wow, coba kita lihat yuk teman-teman yuk. Kira-kira ada apa aja di sini? Wah, ini ada rambut siapa teman-teman? Wow, ini ada si Upin. Wih, mantul. Kita dapat si Upin. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Kumis si hidung putih. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wih, ini ada ondel-ondel Pak Kumis lagi. Sepertinya itu kembaran. Wadidaw, wadidaw. Wih, ini ada telur ayam. Wow, sepertinya ada anak ayamnya. Wah, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel si muka seram. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wih, 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 wih. Ini ada telur bebek. Wow, sepertinya ada bebeknya ya. Wadidaw, wadidaw, mantul. Ini ada ondel-ondel Pak Jarwo. Wih, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw. Ini ada ondel-ondel Pak Jarwo si muka serem. Wih, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel si muka serem. Wow, 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 wow. Mantul sekali. Wadidaw, wadidaw. Ini ada ondel-ondel si muka cantik. Wih, mantul. Wow, kira-kira masih ada nggak ya? Wah, masih banyak. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Polisi si kumis tebel. Wih, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Bu Polisi. Wih, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw. Ini ada ondel-ondel Pak Dokter. Wih, mantul. Wadidaw. Ini ada ondel-ondel si bibir merah. Wow, mantul sekali. Cu, curu, cu, cu, cu. Cu, curu, cu, cu, cu. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Bu Polisi, Bu Dokter. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw, cu, curu, cu, cu, cu. Wow, ternyata di sini sudah tidak ada teman-teman. Sekarang kita cari lagi yuk. Wadidaw, wadidaw, cu, curu, cu, cu, cu. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, 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 ini sepertinya ada 5 si ondel-ondel pocong. Wah, mantul sekali. Wow, coba kita lihat dulu. Wah, ini ada warna oranye. Wih, mantul. Ini ada warna putih. Wow, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw. Yang ini warna pink. Warna hijau stabilo. Yang ini warna pink. Dan yang ini berwarna merah. Wow, mantul. Oke teman-teman ya, jangan lupa untuk di like dan di subscribe.